1.2 question number 3 cái đam tăng question number 2 Charli panang non non bang cái question number 3 là punai là question check which the following are solution of the equation x minus 2y equal 4 and which are not là ta tìm lang mình cái pela check ha boleh check tha là so solution along pen là so solution equation long equation betul là x minus 2y is equal 4 cái pela equation là si itu solution si pela na pa check toy là so solution si solution kalian apa si pa check kalau bang si equal ma de which are not bang kalau bang sekali lah okay so number 1 mantak lang na sana number 1 bang ke this one is the example example means la bilang khadi la 0 ke pila 0 ke x and 2 ke pila y la san silang ang po dei so the value equation value lang na equation dak pama x minus 2y dei is equal 4 pulute pila dak x value binoy x value pila 0 minus and there 2 di la dak 2 lo 2 y value ke pila 2 again 2 this side dorak tong pula te pila into the nang po dei 2 ke pila so into how many la y value 2 and then next la equal 4 dei 4 la bang la pula te and then on next kan te then la tum ke pila 0 lo okay 0 then there 2 ya 4 deh kata ke minus la minus kong tu deh minus 4 la ke 0 ka betul lo ke deh ke minus 4 lo plus la tem itu juga la ke 4 deh la minus la ke plus deh it is not kita equal gimana le deh let's see this equation is answer and therefore this equation is direct this equation is not below is not answer deh this equation is not solution not solution okay part 1 bang deh question number 2 bang deh là phải đăng đây question number 2 ka popular ada ka equation man lang nama direct equation lang nama equation ke x minus 2 mana y deh 2y is equal 4 berarti x value ke pila 2 ada ka deh x value ke 2 minus again 2 y value ke 0 deh into 0 is equal how many tak pina tu ke 4 so next ke bang tu na 2 minus 2 0 are 0 deh atau itu dapat 0 cuma bang 0 next again 4 boleh teh then next bang ke ada 2 minus 0 ke pila 2 value deh next equal in ke la 4 lepas cuma le deh is not ke pila lata pila therefore kapila la 2 and 0 kita 2 and 0 kapila not equal deh 2 and 0 is not pila is not equation of solution deh is not solution deh atau mana not equal deh that is not equal betul betul kenang tadi lepas not equal cuma le lo deh and then next question number kan la pilan tenas ke 3 berada ngade kita look ke ha 4 deh x la ke x la 0 ke y so equation tak tu dalam equation ke pila x minus 2y is equal 4 boleh next ke ante dak x value ke pila 4 deh x value 4
4 minus 2 into y value is 0 di inke is equal pila 4 di next lalu peluten te next ke 4 di 4 minus atom into the hakan po atom into the 2 0 are 0 di 2 0 are 0 is equal how many 4 di 4 bang gila next lalu peluten lato minus of 4 is 4 minus 0 ke 4 di 4 minus 0 4 equal 4 di the class ke 4 di like it is equal di labang ke equal long di la puta 4 so pasi 4 and 0 is equal of this equation nih dar oke mana kepilah equal same kita akan tak boleh next question number 4 lang dia sini next question number 4 ke pila root 2 di root 2 and 4 root 2 di root ke lake x value lo lake y value lo equation lang dam sina equation ke pila lake American equation lo x minus 2y is equal 4 root ke x value ke root how many root 2 di root 2 minus 2 dulu po y value ke na into become y value ke 4 and root 2 di is equal ana 4 equal 4 di next lalu perlu te langan tuna root 2 minus the term into no 2 into 4 ke 8 di 8 into again root 2 di is equal 4 berarti now next root pula lagi pula ho root 2 pen root 2 minus 8 root 2 ke lalu ke pula bang pon dat po di ingke la 1 minus kan lah 8 betul 8 minus 1 kan lah 7 di 7 ingke kami common la pula root 2 common antara berarti root 2 yang jipo di lalu berarti is equal pula 4 di is equal lata pila this pila root 2 and 4 root 2 kapila is not equal of this equation right not equal deh ini lagi deh then next ke last one deh question number 5 question number 5 ke pila question number 5 deh question number 5 question ke 1 number 5 1 and 1 berarti they are also follow the equation the equation can follow nang po x minus 2y is equal 4 berarti their x value how many x value the 1 berarti 1 minus 2 into y value also 1 then 4 and they are that bang ponte ho 1 minus 2 1 ja 2 equal 4 next here 1 minus 2 berarti only minus 1 deh only minus 1 bang bola la timunak sini 2 timunak minus 2 timunak sih minus 1 bang gitu deh okay equal 4 okay kata not equal deh kata right hand side ke pila not equal deh
right hand side not 12 so you can chimna dalo di so pila 1 and 1 is not equal of this solution. Exercise 4.2. Pintan poning lagi Charli poning lagi exercise 4.2 lang question number 4. Question number 4 abang si non elitum Charli pon menang. Base question number 4 long la question number find the value of k if x equal 2 and y equal 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal k. Ready? Datang pila find the value of k. Itu pan pila k value simple dam toy. K value simple palang nangji. Yang si x value ke 2 pen y value ke pila 1. La so solution claim pen si iso equation nang ke pila 2x plus 3y is equal k. Pula so equation pen si la so value b pen si la so solve nang po ang si tum k value long po. Pasal dak equation lang ke dak si pulo. Asi itum fast abang ke tong equation di solution dak solution tong di equation ke pila 2x plus 3y equal k. Boleh? Dah ke equation dah di. Next then tum tok tunang x value la pen k value ni boleh ke dak do l ke di. Next 2 into punya secara pet kelak jadi ingkala x value ke kana 2 di. Next plus nah plus yang gila di plus yang gila and 3 di 3 into cara pet pasti into binang di po si y value kana long ke 1 di is equal k di tum na an sini lo di lalu pula next itu men solve na 2 are how many 4 just pick this 2 are 4 plus 3 1 are 3 is equal how many k. I'm ready to call this. Next then 4 plus 3 how many 7 di 4 plus 3 ke 7 lo is equal kanan ke k. So k value how many we get 7 di. See itum k value ke value of k is therefore so chok la pon chok le k value ke pila k bachina